Welcome sa pinakaabangan nindong programa kada Sabado, alas 10 sundo alas 11 ning pagkaaga. Ang weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad din Naga, uya na si Abogado Juan. A wonderful Saturday to one and all. Ini po si Abogado Juan at your service. Welcome sa saro na naman pong edisyon Kanapot Mo Simbag Ko, weekly online community forum. Kada Sabado po yan, alas 10 hasta alas 11 ni pagkaaga. Simulcast po kita sa Home Radio Naga 95.1. Madadangog po dyan, alas 10 hasta alas 11. Siriman po FB Live sa satuya pong FB page. Hapot Mo Simbag Ko, Abogado Juan. Ang tema ta po ngunya na Sabado, iyo po ang manungod sa kasiributan ta sa pagburukasan kan klase. Nainot po ang tertiary education, ang mga kolehiyo, mga universidad sa interong Pilipinas. Nainot na po na nagburukasan, as in, di po sa siyudad din Naga. Nagburukas naman po ang private and government colleges and universities. Kaya po, makakaiba ng tangon yan, ang dua po sa mga public information officers and vice president and of course the head of a graduate school sa saro pong private university, as in po sa sarong state college. Arin mananggad po ang mas madali, ang magtukdo o mag-adal sa tahaw kan pandemya. Back to school, stay home. Maaradal kita, pero bakong face-to-face, yao kita sarong, o kaya by modules, ano po, mapadara ang eskwelahan, para po makanood kita. Iyan po, maaraman ta kung paano. Ini po liwat, si Abogado Juan, mabelta po ang programang Hapot Mo Simbag Ko, weekly online community forum. Muling binigyang diin ng Commission on Higher Education na walang magaganap na face-to-face classes sa pagbubukas ng eskwela sa Agosto. Ito po ang nilinaw ni CHED Chairperson Prospero de Vera III kasunod ng napaulat kung saan binanggit ang kanyang naging pahayag hinggil sa pagbabalik eskwela. Git ni de Vera, hindi inilahad ang buong konteksto ng kanyang sinabi na naging dahilan kung bakit marami ang nagalit sa tila umano'y pagiging insensitive at wala umanong pakialam ng CHED sa kaligtasan ng mga estudyante. Ani de Vera, ang ipinupunto lamang naman niya sa kanyang naging payag ay ang pagkakaroon ng bayanihan ng mga higher education institutions at tulungan ang kanilang ibang mga kasapi, lalo na ang mga nasa malalayong lugar na maging handa sa flexible learning system. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Ngunyan po, enot na makakaibanan ta, iyo po ang sarong matibay, mabuot, jolly and friendly na opisyal kan saro pong pribadong universidad dito po sa siyudad din Naga. Welcome to the program, Dr. Natalie Teresa or Therese C. Ranin. Okay. Dr. Natalie Teresa C. Ranin holds a doctorate degree in philosophy, major in human development management. Program chair of the doctoral program of the USI Graduate School. She is a registered social worker, and she is also the public relations officer of the Universidad de Santa Isabel. So, welcome to po giraray, Dr. Ranin. Maray na aga po sa imo, ma'am. Maray na aga po sa imo, Abogado Juan. And maray na aga man po sa gabos na nadadangog kang Hapot Mo Simbag Ko, Abogado Juan. Asin sa mga nagdadangog man po duman sa Home Radio. Salamat po, ma'am, sa imong pagpaonra na makiibanan mi ika. Ngunya na pagkaaga, ngunya na aldaw na Sabado. Asin naugma kami yaon ka sarong arapudan lang, sarong tirikwilan, yaon ka po tulos para po maka-eras nin impormasyon. Urog na po sa mga estudyante,
sa mga magurang ano po na medyo na nariribungan pa kung ano talaga ang magiging sistema kan pag-aradar kan sa indang mga aki nayaon po sa kolehiyo. Ngunyan, ma'am, how long have you been connected with the Universidad de Santa Isabel? Actually po, only for the service years, this is already my 28th year of service in USI, aside from my high school, college, and graduate school po. So, gusto ko rin pong magpasalamat, Abogado Juan, sa oportunidad na tinao mo sa Muya kasi kadakol po talagang nariribungan ng mga magura, mga estudyante, naghaharap po sa mo, as in, sa paagi po kan sa imong programa, worldwide, nationwide, or even sa mga remote na lugar po, makakapaliwanag po kami, as in, maiintindihan nila kung ano ang magiging sistema, particular kang Universidad de Santa Isabel, sa pagdalagan kan sa tong school year 2020-2021. Ma'am, you are the Public Information Officer Yes, officially of yes. Universidad de Santa Isabel. As in, ikaw man po ang namamayok ang graduate school program ng Actually- Universidad. Actually po, I am the program chair of the doctoral program only po. Doctoral okay. program. So, maray na yaong ka po digdi para po, pati sa doctoral program, pwede pa pala na matakil taman daw Yes, dikit na panahon. Kumusta man po ang enrollment sa sa USI ngunyan, sa tertiary level, As and even to- sa graduate school? Opo. As to the population po, number of enrollees, we almost hit our target. Which means? Which means po, maray man po si turnout, despite kaining pandemic na iniyo, nagkaigwa po kaming naabot sa target me, almost 90 to 95% po. Ang enrollment pa man po mag-extend. ongoing pa po ang ongoing, extended po until August 22, but August 10 would be the start of the class po. Ngunyan po, saro po baga sa talagang nangyari na sa Entero Pilipinas, medyo may kadipisilan sa admission. For example, admission policies, medyo relax. Yes po. Diba, itong mga entrance exams. Ano pong ginibo nindo? Difficile mag-conduct ning o mag-conducir nin mga entrance examinations. Yes po. Talaga, Abogado Juan, ganun ang nangyari. So, we started our enrollment May 18. And we opened the enrollment online and on-site. Daily po, may mga nagre-report kami sa school to welcome the on-site, to assist those on-site enrollees. Meron din po naman kaming online na kung saan po, maski sa inka, pwede kang maka-enroll. So, paano sinda nagre-register? Well, itong physical, madali. Yes you po. just have to observe physical distancing and all the protocols, health protocols na imponer kang gobyerno, face mask, face Yes shield, po. and so on and so forth. Pero itong sa online Online. po, paano sinda nag-enroll sa USI? Yes po, ang online mi po, may website po ang Universidad de Santa Isabel na kung saan madumang ka po sa portal www.usi.edu.ph, may igwa po naman ng online enrollment. Wherein si mga baguhan po, alimbawa entrance to first year college, to graduate school, and grade 7, grade 11, maagi mo na pong pre-enrollment. Then once po nag-enroll sila, nag-fill up ng form, makakapasok na po sa system ang kanilang pangalan na kung saan ina-acknowledge. After acknowledging po na pumasok na, they can already pay sa mga bank accredited SME po, and as low as 1,000 pesos. And looking into the situation po, before at least 2,000, but this year po, we peg 1,000 only. So Okay. yun po. We also For 1,000, quality, Quality tertiary education na Exacto from no po. less than USI, Universidad de Santa Isabel. But before we proceed, igo po kita mga messages from our viewers. From Romel Lazy Banyares, Maray na Aga, Abogado Juan. From Miss Emmy Tipay, my fellow social worker, Dr. Nat Ranin. And from Ma'am Rosana Badilla. Good morning po. So, good morning man po sa gabos sa mga paradalan, paradangob sa Home Radio 95.1 Naga. Bako lang po hindi sa Pilipinas, kundi sa enterong Kinaban. So, back to you, Ma'am Ranin, Dr. Ranin. So, at least almost nahit nindo ang target and ongoing pa po ang enrollment nindo.
So, across different course offerings, ano man po girare ang pinakagulpi? So far po, as known talaga ang USI na quality ang education and high ang performance rating po kang health sciences. That includes po the BSN Nursing, physical therapy, medical technology, and we have the newest course offering po, which is the radiologic technology. Wow. So, are you the only school or university offering radiology in the entire province of Camarines or in the Bicol region? So far po, the first Catholic school that offers the Bachelor of Science in Radiologic Technology in Naga. Okay. So, kasi meron din yata doon sa Maytigawan, private school din yun. Okay, ma'am. So, malinaw po ang sa imong ang pagpaliwanag sa enrollment. Ang unyan, paano po nindo pig promote ang sa idong universidad? I mean, since March talagang nagpurunduhan na pa ang paglasi, na-cancel na nga ni ang mga graduation. Paano po naka-adjust tulos sa new normal? Bako ng face-to-face. You have to prepare modules, you have to prepare platforms. How long did you accomplish all this in time for the opening of classes this semester? Actually po, May pa lang, nag-start na po kami kang mga online meeting, Zoom meeting among administrators. And starting June po, ang faculty nagkaigwa na po kaming training. Kung saan, turok doon po kami kung paano mag-operate gabos ang Google Classroom kasi po Google Suite po ang samuyang gagamito na na platform. And gabos pong teachers to prepare both the online and the modular. Naggibo po kami ng mga modules per teacher. Nag-training din po kami. And that is per course also? Per course, per subject po, Abogado Juan. So, kumusta man po in terms of ratio? Pira po ang nagpili katong online, pira man ang nagpili katong by modules po? Actually po, kaya upon enrollment, nagkakaigwa na po kaming survey. The student has to click either level 1, 2, 3. Ang level 1 po, ito po yan pure online. Ang level 2 po, may online which is asynchronous. Makukuha po ninda yan Pwede anytime. po paki-explain sa Okay po. mga viewers Okay ang po. asynchronous. Opo. Synchronous, recorded po. recorded. Opo. Okay. Ang samuya pong modality gagamiton, tulong klase po, inot po ang level 1 which is the pure online. Siya po sa rong synchronous and asynchronous po. Pag sinabi pong synchronous, real time, imimit kan teacher ang estudyante po. Asynchronous din po, nagkakaigwa din po kami si mga maluya ang internet dahil po arayo sinda, naka-record lang po yan dyan, accessible anytime. We have also the second level po, which is the asynchronous, pure asynchronous po. Iyan po, on pace kang bata, kung estudyante, kung narin po siya ma-answer, magibo, nyaon lang po yan sa iyang Google Classroom. Kasi po, bawat estudyante may Google account po sa mo. Kung bako ka pong enrolled sa USI, day mo siya ma-access. Well, in my case kasi, I'm teaching at the Ateneo de Naga Yes po. College of Law. We're using Moodle as a platform. Garo-araw man po kayan. Pero in our case, gabos po kami online. Opo. Sa bagay, College of Law. So, Yes po. preparado po si mga estudyante sa online method of teaching na try naman talaga towards the end of the school year last year. Nag-online na po. Biglang nag-shift na talaga sa online. So in your particular case, siguro sa ibang colleges, College of Law po kayo ito, baka kasi talagang across different colleges sa Naga and sa Bicol, tiba talaga araw po kaya may synchronous and asynchronous. Po. So paano man po itong reaction o kaya pagmati kan mga magurang digdi po sa indong platform as in sa indong paagi kang pagtukdo ngunyan? Napapasalamat din po ako kasi inot ang mga magurang po padagos na pigtiwala sa Universidad de Santa Isabel ang sa indong mga aki. Ang samuya po pinaliwanagan mi sinda kung paano po gigibon ang online and which is synchronous and asynchronous. Nagkaigwa po kaming orientation na with the parents for basic education. Tapos po, nagkaigwa din po kami ng orientation with the students in the college level. So with that po, naugma kami kasi po, sinasabi man sa inda na
gabos na bako po kasi itong mga mamahalo na gadget ang pwedeng dapat lang sa mo, maski po itong pinakamura lang, even smartphone, makaka-access na po ang estudyante. So with that po, napaliwanag mi sa mga magulang, as in kung mayo po talaga sinda, duman po sinda na resort sa modular. Okay po, ma'am. So, pasalamatan ta po ang gabos ng mga estudyante, mga magurang, and of course, the administration and teachers of Universidad de Santa Isabel. And thank you very much, Dr. Nath Ranin. Sa imo pong presensya ngunyan. Mabelta po, anapot mo simbag ko, kaibanan po ang first reactor ta, si Mr. Kian Hamer. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Pinibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Mga tugang, welta po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, weekly online, a community forum. Kaibanan po si Abogado Juan, asin ang satuya po mga guests ngunya na aldaw na Sabado. Ang sunod na pong bisita ngunyan, tamang-tama, igwa po kitang school administration, teacher, igwa po kita ning reactor na saro pong matibay na law student sa University of Nueva Cáceres. Siya po si Mr. Kian Hamer. He is the chairman of the Legal Education Board Technical Working Group on Magna Carta for Law Students of the Philippines. He is also the Director of Students' Rights and Welfare of the Association of Law Students of the Philippines and the incumbent governor of the University of Nueva Cáceres College of Law. Welcome ta po sa tuyang programa, Mr. Kian Hamer. Maray na aga sa imo, Kian. Thank you po for Salamat inviting. sa imong pagpa-onra sa programang ini. Maray na yaong katabi ta mas maray na from the administration side and also from the student side, especially so that you are the governor or the chairman of the student council of the University of Nueva Cáceres College of Law. So, in your particular case, law student, ano? So, how do you adjust? Paano ka mo nag-adjust sa new normal teaching methodology na pig-implementar ko niyan kan mga universidad and in particular kang UNC College of Law? Thank you po for having me here. Nag-start po ang new normal kang March 16. So, bali in the middle of the semester pa ito. So, everyone na-shock sa nangyari. They man ine-expect na ma-bloat na ka to kagrabe ang situation. So, may mga schools, may mga ano na day na din po nakadagos magklase, kay puhanan na mag-cancel mag-earlier end kang semester. So, I think si mga last several months, ang mga universities nag-prepare talaga for the new normal para dain na araw kang dati na manual ang pag-connect sa Zoom, na dain na manual na makiki-arrange sa professor. Ngunyan po, medyo na-institutionalize na ang online learning system ka mga schools. And I think na it's too early to say if it will be successful or it will fail. Pero, sabi nga ni Permi Samuya, kang university president kang UNC, si Madam Faye, we have to be open to things na pwedeng mangyari na unexpected because we are venturing new territories, we are chartering new situations. So, we will never know hanggang tig-try ta. Tas kung ano ang nag-work, ito ang i-continue ta. Si mga day man nag-work, we have to look for other ways, alternatives to make it happen. Kasi there is no way, day man po kita pwedeng mag-give up na lang or hayaan ta na lang ang situation to take hold of us. So, we have to rise above the situation. So, yan po. Dakulon pong mga preparations din ang UNC, ang mga ibang universities para makadeliver ng education despite the ongoing pandemic po. Okay.
Kian, you happen to be the chairman of the Legal Education Board Technical Working Group on Magna Carta for Law Students of the Philippines. So, ano ang naging papel mo dyan? Paano ka napili sa steering na posisyon? It is a national position, Yes po. I understand. Last year po, around September, nagkaigo po ng application for that position. Actually, application siya para makalaog sa Technical Working Group under Legal Education Board. So, nag-apply po ako, hoping na sana makuha. And then, I got an email saying na I was selected to represent nga ni Bicol duman sa interest na yaon duman. So, nagduman po kami sa Legal Education Board, nagkaigo ng election, tapos ako po ang na-elect by the group composed of different law students from across the Philippines. May UP, may ADMO, may mga from Ateneo de Cagayan. So, ako po sinapili bilang chairperson katong committee, and ang main responsibility mi po is to craft the Magna Carta of Law Students of the Philippines, which would be passed to Congress para po magkaigwan ng source of substantial rights ang law students in particular sa mga rights ninda while studying in a law program, So, regardless at of... this point in time, nai-forward na nindo sa indong draft Magna Carta for possible approval of Congress as a law. Currently po, we are still awaiting the approval of the Legal Education Board. So we will pass the draft muna sa Legal Education Board. If they do allow it, if they do approve it, or may mga revisions, we would have to hold a public consultation which will be done somewhere around November during the National Convention of Law Students of the Philippines. And if that the will be a plen- virtual convention. Day po, we will be going to Baguio po for Really? that. Pero seeking approval pa po if i-allow kang national government syempre na mag-hold ng araw katoka-dakulang event kasi mass gathering po ito. Tapos if the law students of the Philippines through the National Convention approves it, that's when we will pass it to Congress po for approval. So, as chairman of the Legal Education Board Technical Working Group, medyo talaga masakit-sakit. Ika ang talaga yaon sa abaga mo, ang pag-finalize and pag-forward sa Legal Education Board. Malinaw ano. So, anong timetable nindo dyan? Rin daw nindo ma-forward sa Legal Education Board, and sa estimate mo man, rin man ma-forward kan Legal Education Board sa House of Representatives para igwa mag-sponsor sa bill that will lead eventually to the passage of a law approving that particular proposal, legislative proposal. So bali tapos na po ang output me. Naghahalat na lang po kami na ma-schedule kami sa board meeting kang Legal Education Board. And if ma-approve po ito, siguro June or July, ready na din po kami na i-make si revisions kung ano po ang amendments na gusto nila mangyari. And then ipe-present ni po siya by November sa National Convention of Law Students para garo plenary session miman po. And then if ever siguro early 2021, we will be able to pass it sa Legal Education Board na sinda ang mag-endorse sa House of Representatives. Okay, klarado pong maray, and we are very, very lucky that no less than our fellow Nagueño and Bicolano, yun po ang namamayo kay ini yung Technical Working Group on Magna Carta for Law Students of the Philippines. And of course, isaro ka man sa mga Director kang Students' Rights and Welfare of the Association of Law Students of the Philippines. So, paano yan? May nai-input ka mo duman sa Magna Carta kaning mga rights and welfare kang mga law students naipapasan nindo sa indong convention? Yes po. One of the advantages siguro dahil kaput ko din po ang data from the different law students across the Philippines. Si mga survey na ginigibo may starting last year pa about ano ba ang mga concerns nila sa law school, ano ba ang mga bagay na gusto nilang ma-improve. So, igo po kaming hard data about it. So, kung nagkaigo kami, nagpuon kami kang mga weekly meetings sa pag-craft kang Magna Carta of Law Students, na-i-input po ito. So, at least po, may representation from people na mayo man duman sa mismong committee na at least si mga sentiments ninda na brought out man po. So I think nag-work hand in hand po itong duwang positions. Ayo, I really have to congratulate you personally ang programang Hapot Mo Simbag Ko for a job well done, and for
not only bringing the torch of pride of your own law school, but also of the entire city of Naga and the Bicol region. Ngunyan, ano ang masasabi mo duman sa ulay-ulay mini Dr. Ranin? At sa USI kay Ibaga, it's a combination of, modular and online. So, how are you, how would your law school, paano man kamo nagkauruyo na, no? The students and the law school administration na mag-aigwa ng siring na teaching platforms. Ano yan? Combination man kamo or purely online? Okay po. As early as April po, nagkakaigwa ng mga consultation sa students na si Madam Faye mismo ang nag-organize. Dadawag ang sentiments niya na mga concerns kang kada department. So, kada student council po represented duman sa consultation meeting. So, every now and then, ma-release ng memo in relation duman sa napag-urulayan. So, we were able to come up with a plan na na-consult ang students talaga kung ano ang gusto ninda. So, for example, katong ending of the semester, katong April, na-consult po ang students na iniyo ang ko-complain na day nakaraya sa internet kasi may mga stable connections. So, nakaka-adjust po. So, same lang po ang magiging sistema din sa USI. Iga pong asynchronous, may synchronous. Iga din pong modular or ina-upload na FlexiKit modality po sa UNC. Ang magiging situation po sa FlexiKit, wherever you are, it will be delivered to you kung mga far-flung areas. By UNC po. Really? It will be part of their of the services since pinili po ninda to. May additional cost? Tapos syempre, i-deliver pa. May discount po si online. Si piniling okay. online. So, regular tuition and Yes, itong modular. Yes, po. I-deliver pagaro Food Panda, no? yes po. Ay, na-advertise. Na-advertise po. Anyway, thank you very much, Kian. And of course, congratulations. Shout out po sa sa Hapot Mo Simbag ko from many of our viewers. Kaya po dyan si Miss Jinky Laresma Aranya. Good morning po, Abogado Juan. As well to teacher namin sa Rizal, si Dr. Ranin. God bless po. So, Gulpion fan si Dr. Ranin. Si Mr. Halima po kay Mr. Edson Tokloy. Good morning po, Abogado Juan. Ingat po, Pirmi. And from MG Amanrich. Good AM, Abogado Juan. Congrats sa new advocacy mo. Salamat man po sa Indo, asin sa indong suporta. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbag Ko, weekly online community forum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano-Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Bidi-Bidi Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Ini po si Abogado Juan. Kasubago po nakaulay ta si Dr. Ranin kang Universidad de Santa Isabel, asin po ang Governor kang UNC Student Council, UNC College of Law Student Council na si Mr. Kian Hamer. Ang ngunyan po, hali kita sa private school, digdi na po kita sa
public school system, especially sa state college. Bisita ta po ngunyan, mayong iba ang Vice Presidente po kan Vice President for Academics of the Bicol or BISCAST, Bicol Institute of Bicol State College of Applied Science and Technology. Bicol State College of Applied Science and Technology. BISCAST, dating BICAT, and soon magiging university. Okay, so how soon would that be, Dr. Orbel Cepeda? Good morning po, Abogado Juan. I think that would be dependent po sa hiro ngunyan sa Senado. Kasi tapos na po siya sa House of Representatives. Ngunyan nasa Senate na po siya. Ang university would po kang BISCAST. Okay po. So, si Dr. Orbel Cepeda po is the Public Information Officer of BISCAST. He is the Vice President for Academic Affairs of the Bicol State College of Applied Sciences. Ano po? May S, Sciences and Technology, or BISCAST, after serving for 2 years as Vice President for Administration and Finance of the same State College. He has 23 years experience in radio broadcasting. Bistado pong maray na radio personality as a practitioner, manager, and educator. So, Dr. Orbel Cepeda, paano ka po na bigla after 23 years in the broadcast industry? How did you find yourself into the tertiary education as one of the administrators of a state college digdi po sa Ciudad ng Naga? Thank you, Abogado Juan. First and foremost, gusto ko pong magpasalamat sa imbitasyon para po mag-appear digdi sa programa mong ini. Kaya gusto ko pong paabutan nin marahay na aga ang gabos ng mga parantabay, mga viewers, as well as ang sa yung mga parantabay sa home radio. Thank you very much for the trust and for inviting me. I think being in the academe now for 7 years in a state university, state or SUC, is nothing new to me because when I was in the broadcast media, managing stations, radio station and stations, I was into part-time teaching already in a mass communication degree program sa Sarong Private School. So because you are a holder of a doctor in business administration. yes po. So, nagtukdo naman po ako. In fact, I was connected for, I think, 14 years sa Sarong Private School. So, pigsabay mo, sir, broadcast and also teaching. Yes, part-time teaching. So, pag abot ko po sa Sarong SUC or State University and College, BISCAST, garo at ease naman po ako. At ease naman ako working Bako in lang academe. at is talagang at home na. Ngunyan po at home na. Garo home radio, ano? serving now the school as Vice President for, I think, palaog na po ning 5 years. Okay, kumusta unta lang po ang gabos sa mga paradangog ta sa Home Radio Naga 95.1. Salamat po sa indong paginanyog. So, ang kaulay ta po niya si Dr. Orbel Cepeda of BISCAST, Academic Vice President. Tama-tama po, tamping urlayan ta ang mga bagong sistema ngunyan sa new normal, kung paano na mas magiging epektibo ang pagtukdo, siriman pag-absorb kan mga learning kan sa tuya po mga estudyante. Now, sa mga private universities and colleges, like for example, USI, UNC, Ateneo, Naga College, and so on and so forth, as in iba pa po mga private higher education institutions, medyo siguro madali itong mga requirements sa online, ano. Ayo po. Ninhuli tahali sinda sa medyo mas may kapas financially. Well, it doesn't necessarily follow pero comparatively kaya nga nasa private school nagbabayad sinda and of course preparado man sinda sa ano man ang mga requirements, especially itong mga learning
modalities na nangunyan pigi-implementar na kang private higher educational institutions. Sa parte po kang discussed, Sir Orbel, ano man ang sa indong pi-introducer na mga teaching and learning modalities sa mga panahon ngunyan? Okay. Now, ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology, digdi po sa Naga bilang sarong SUC, kami po sa pong State College, mayo po kaming tuition sa gabos na mga estudyante sa sa undergraduate. Apwera na lang po sa graduate school, taigwa po talagang tuition. Now, So, ang tuition po sa graduate school is regular tuition? regular tuition, but that is a lot lower compared to a private school. For example, offering the same offering the same doctorate degree program. The same masteral and doctorate degree program. Yes, fortunately, we'll be offering 3 doctorate programs by next school year. You mean free by scholarships po? Pwede pong scholarship. Pwede pong scholarship, but regular students will be charged accordingly. Sa iba pong mga nasyon, like in the United States, Europe, Japan, Korea, and even in China, Opo. Australia, uso po itong collaboration kang different universities. And even in Manila, like for Yes. example, there is a collaboration between UP, Ateneo, and De La Salle in some doctoral and even masteral offerings. So, nagko-combine sinda kan sa indang resources para makaproduce sinda ng mga doctorate degree holders and even masteral Yes, degree po. holders. Is that happening in Naga and even in the Bicol region? I think it's happening in several private schools and in government school, like an SUC. But in our case, we will be initially offering our PhD in mathematics, Doctor of Education in Science Education, and Doctor of Education in Language Education. So these 3 PhD programs are actually requirement for our University Hood program. So that is why we'll be offering this by by next school year or by second semester, dependent on the approval of the technical working group's recommendation to the CHED. We'll be offering also Master of Arts, Master in Education, Master of Arts in Education, majors in Mathematics, Science, and Language Education. That is on top of what we're offering today, Master of Arts in Teaching, major in TLE, and Master in Engineering. So, Okay po, sir. Kasubago po, kaulit private higher education institutions like USI and UNC, sa parte po nindo, sir, Dr. Orbel Cepeda, ano po ang dyan? Ano ang mas pigtawan nindo doon? Itong modular or by modules o kaya itong online? we will be focusing on modules. Modules. But, Why? Paano po? as early as May and June, nagkaigwa po kami ng survey from among our students as well as our employees. And unfortunately, majority kan sa mga estudyante, mayo po ning access sa internet connectivity. So, igwaman pong mga estudyante, in fact, for example, 60% kan sa College of Engineering and Architecture students are, they have indeed access sa internet connectivity, but how about ito pong sa ibang colleges? So we consider And you're that. talking only of 60%. 60% How about the of a 40%? particular college. Yeah, engineering. Engineering O, paano and na po itong architecture. 40? Paano Okay. na si 40? And what about the majority students of the 3 colleges? So, having considered that, nag-focus po kami sa modular approach. But we are not discounting of engaging our faculty members and our students into online approach also as a support. So, daimi man po pigdi-deprive si igwaning mga igwaning mga internet connectivity sa side ng mga harong makusugan na signal. So, igwa po per meaning interactive approach kan teaching sa faculty members, because our faculty members will be required also to report, and we assured
Our president, Dr. Richard Cordial, came up with a program with a higher speed sa internet connectivity para si mga teachers sa loob kang school makakonect manggirara sa And mga the teachers estudyante. are required to teach from the school. Yes po. Being in the government service, it's the difference between a private school and in a government school. We are required to serve 40 hours per week. But today we're reporting from Monday to Thursday only, just for us to complete the 40-hour requirement by the Civil Service Commission. However, if there are cases na kinakaipuan pong i-require kami magtrabaho sa harong, depende po sa sitwasyon kan naga, having a very volatile situation today, we are always amenable to whatever the government recommends us to do in terms of our employees working at home or work from home modalities. Okay po, sir. Ito pong mga by modules ang pag-adal ninda. So how would you deliver the modules? Or would they send representatives to the school, or would you use some courier service or even messengers to be able to get those modules delivered? Okay. Right at the doorstep of the student. Now, a school being operated by the government, we can only move according to our budget. So, igwa po kaming budget halisagaa, igwa man kaming local budget. However, we are responding to the needs of our students kung ano po ang sa ilang pangangaipo. Initially, ang naisipan po kang Biscast, iyo po ang mag-produce mag-procure ning kadakol-dakol na OTG flash drives. So we are, I think, procuring almost 4,000 to 5,000 students. So you're not OTGs. So you're not delivering the hard copies, but the flash drive. Yes. So We are delivering the flash drive to and our the students. assumption is they have computers in their homes. Yes, they have computers, they have desktops. Or they can have those sa cellphone po pwede. Sa cellphone o Yeah. kaya ipaprint ninda sa sarong printing That is an option. store. That is an Okay. option for them. At least- And then we had our distribution center just in front of Peña Francia Avenue. Igwa po baga kaming mga bagong buildings dyan, dahil pa man ginagamit. So these are the distribution centers for the different colleges as well as the office for the SDS. So that whatever the needs of the students, we will be able to respond accordingly. For example, we will be scheduling students reporting sa distribution center para duman po sa kiosk maka-download sinda kang gabos na mga dapat nilang i-download through the OTG flash drives that will be distributing. And initially, gabos pong OTG flash drives, yaon na po duman si laog. Okay. So pwede pala i-download. So pwede man pala option na dain na i-deliver itong Yes, flash we have drives. the option na dain na po i-deliver si flash drive. Sa igwa pong internet connectivity, it will be sent to them via emails. Sir, in terms of enrollment, kumusta man po ang enrollment tango niya? Ang samoy pong enrollment is 100% online. So we totally Did away. did away with the face-to-face enrollment. So tapos na po si mga first year me. As of this day, ang aram ko ang College of Engineering and Architecture, tapos na po 100% sa enrollment, and other degree programs ongoing po. Patapos naman si first year level. So, sir, sa mga engineering, may mga laboratory yan. Paano po yan gigibuhan sa online or even via modular? Igwa po kaming mga, well, of course, ang College of Engineering, And even sa College architecture of Arts and Sciences, and the College of Trades and Technology are laboratory comprehensive degree programs. So, ang ginibumi po for the first semester, si mga non-laboratory subjects ang tig-offer me. Okay? So, In the fact, hope na next semester ba pwede na in the hope face-to-face. na during the second semester, pwede na po ang face-to-face. However, if the government will not permit and the situation will never permit,
still will be strategizing so that students will be able to complete the required number of laboratory And hours. interestingly, ang sunod na pong reactor ko niyan is based in Canada. And they're the ones responsible for posting online the itong mga sa sciences and even mathematics lessons, laboratory, and so on and so forth. So, atyan po, baka kaibahan natin siya. Meantime, good AM po from Alex Alex Roderick from Carolina po yan. Siyempre, sa gabos pong nagdadaralan, sa Facebook Live, and of course, nagdadangog po sa Home Radio Naga 95.1. Atyan po, magkakaigwa po kita ng mga, again, face mask courtesy of BDBD, Bernadette de los Santos of Baaw, Camarines Sur. So, ang mga winners po last week, sinda James Bayan, Lia, Reggie Chichioko Avestrus, Ani Zamora, Abunda Bread Yurag Inso. So, congratulations po sa satuyang mga winners last Saturday. Ngunyan po, kung gusto po nindong manggana ni BDBD Abogado Juan hand-embroidered face mask, ang itatype lang po nindo, hashtag HMSKCHED. HMSK, hapot mo simbag ko, HMSK CHED, Commission on Higher Education. Type na para po manggana ning BDBD Abogado Juan face mask. Mabelta po ang programang hapot mo simbag ko, Araatyan. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Bidi Bags by Bernadette de los Santos of Baaw, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Community Forum, kaibanan po nindo, siyempre, si Abogado Juan, asin sa tuya po mga matitibay na mga bisita ko niya na aldaw. Araatyan po, makakaibanan ta, si Mr. Hector Herman, of Assistant University, Canada. Saro po siyang Taganaga, sarong Bicolano, na ma-share sa tuya kung ano man ang sa indang mga ginigiribo duman para po makatabang. Bako lang po itong yaon mismo sa eskwelahan or in school, maging sa mga teachers. Kung paano po mas mapapadali, mapaparikas, mapafacilitate ang learning through video sa YouTube. So, aratyan po yan, Mr. Herman, makakaibanan ta. Meantime, yaon pa po sa tuyang studio, kaibanan ta si Dr. Orbel Cepeda of BISCAST, Academic Vice President. And of course, earlier on, kaibanan ta po si Dr. Nath Ranin of the Universidad de Santa Isabel and student reactor from the UNC College of Law, Mr. Kian Hamer. So, kaibanan ta na po ngunyan, live via Zoom from Toronto, Canada. Toronto, Canada. Iyan ang tama kayan. Sir Herman, Sir Hector, good morning. Hello po, good morning po. Good morning. Mayor, nanadog mo pa ako? Iyo, loud and clear. Oh, thank you so much. Okay. Maray na aga po dyan sa mga kababayan ta sa Naga,
halig di sa Toronto, banggi na dining Sabado. Thank you so much po Ayun, sa pasensya na invitation sir. po, Mayor. Ano mi, 12-hour difference. Ano po? Maalas 10 na po ngunyan, maalas 11 na ning pagkabanggi ning aga, diyan man maalas 11 na ning banggi. Actually, we're left with the last 10 or 9 minutes of our program. So we will be very, very quick. Sir, when did you migrate to Canada? Actually, nag-migrate ako ng inot sa US. So, 2006, naghali ako sa Ateneo de Naga University. Nagtukdo muna ako sa US in 3 years. Then after 3 years, saka ako naglipat sa Canada. Sir, back in Ateneo de Naga University, aram ko, you were teaching in high school and at the same time, nagtukdo ka po sa college. What was the subject that you were teaching po? Sa Ateneo de Naga, nagtukdo ako ng mathematics tapos computer. So actually, naging chairman ako ng computer department. Then paghali ko sa Ateneo de Naga High School, ako ang prefect of discipline. Then nagpa-part-time at the same time sa college. Okay, fast forward to Canada. Ano po? Paano po nindo naisip ining assistant university? Can you give us a brief background of this online teaching portal? Yeah. Actually, Abogado Juan, nagpunin ni itong nadalang ko nahiling ko si post ni VP Lenny na nagbabalak sa na mag-organize ng inaapod niya ng community hub. Good morning. Ang balak actually dahil naintindihan ko ang miento sa ang concern ka mga parents, mga teachers and students na saro sa mga pwedeng problema nila ang resources, extra resources, lalo na sa internet. So nag-mail kay VP Lenny na sabi ko interesado nga ako kami kasi pwede ako mag-form ng team dahil aram ko igwa ko mga co-teachers manhali sa Ateneo. Saro dyan si Mr. Assistant na yan sa US nun. Nagurulay-ulay kami hanggang naaraw ako teachers ko pala nakasabay sa Ateneo High School. Mga retirees naman. So originally, ang balak me is to just form a team with me, myself, and Mr. Assistant na yun na niyang naging niyang Assistant Academy. It's actually an online or Facebook page na dumang kami ma-post ng mga video tutorial tungkol sa math and sciences. Pero ang nangyari ngunyan, garo gulpi ng interesado mga co-teachers ko man na dati sa Ateneo na mga So baka mag-join na po sa imo diyan, sir, sa Canada. May na maging tourist. Okay. Pwede po. So, Sir Rector, ano po ang target nindo, age bracket for the teaching videos na ginigiribo po nindo diyan, pigpo-produce nindo diyan sa Canada? Yeah. High school, elementary, or Ang college? target bracket mi po talaga ang pinaka-target mi is high school and colleges. Ining mga nagkakapirang videos. And ang response kang mga taga dyan sa Tuya, it's so overwhelming, it's so positive na nag-inspire kami na magparagi mo palugod ng mga videos talaga. Ang katunayan kan, igwa na kami ng sarong State College na nag-request na gibuan sila ng sarong module sa statistics. And gulpi naman yung mga estudyante na or mga parents siguro to na nagko-comment naman sa mga videos na pig-post mi na kung anong gusto ninda na nagibuhan mi ning videos. So it's so really interesting right now and becoming exciting. Tama-tama po, Sir Hector. Congratulations po from Mapot mo si Bagko, sa kuya po from Abogado Juan. Unya po, tama-tama. Yan po si Dr. Orbel Cepeda. Aram tama baga ang BISCAST po, Sir Hector, sa Rong State College, and they're offering engineering, architectural, mathematics, and other related courses. So, how would you be able, perhaps, to collaborate possibly with BISCAST in the future as a state college based here in Naga?
Kami po open kami so sa any possibilities ng collaboration. Actually, yung original concept ni talaga magkikolaborate kay VP Lenny. Then naghahanap sa ni mga interesado na mga katabang dahil kumbaga ako lang project ito eh. So, but right now, medyo garo na-delayed ning kadikit si ano kang project niya. So we just decided na let's just try a few videos na iposta and see what will happen. So any possible collaboration that we can have to any schools, colleges, or mga high school, we are very willing. And one good thing about it, we are of free service. So, Okay po. ini po ang kadikit na tabang mi sa mga kababayan ta dyan, lalo na sa mga taga Bicol, na libre po ini. Arami po ang kadakla ng mga resources sa online. It's either mabayad kining subscription, or kay puhan mo magbayad ning like 1 year subscription, monthly subscription. So ini pong ginigibuta, libre talagang tabang mi po dyan sa mga kababayan ta. Okay po, Sir Rector, thank you very much. Via Zoom from Canada. Ano po? Salamat na maray sa oportunidad na pigtao mo po. Makiiba ng kangon live na live po. Bako lang sa FB Live, kundi po sa Home Radio Naga 95.1. Thank you very much. Sir, how would you react duman po sa mga learning videos na online na big officer or even available free, accessible sa tuya po mga estudyante? Well, ang gobyerno naman po, ang government school like BISCAST is very much open to collaboration, just like what our guest is offering. It's all okay for us po na ang video maging part kang delivery of instruction. In fact, that will be very helpful po para sa mga estudyante. And they can download it. Nakaka-download nga ni po ng mga movies, Oo. Bakula, itong mga program sa TV, kung ano-ano Kadakol dyan. po actually... Mga games yan na-download. Iyan palugod kay po sa eskwelahan. Kadakol pong downloadable, libre na mga instructional materials. All we have to do in our part is to regulate lang po. Kung So ano sir, yung dapat. parting words from Biscast. First, thank you very much. Sa ngaran po kan sa moyang presidente, si Dr. Richard Cordial. Gusto mi pong magpasalamat sa imo, Abogado Juan, hapot mo, simbag ko. Asin sa tuyang mga viewers, thank you very much. Salamat po sa tuyang mga listeners sa Home Radio. Salamat po sa pagkakataon na ini na maibalangibog po ang mga pangyayari sa samoyang eskwelahan sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Personally, thank you very much po. Okay po. At this point in time, we will announce the winners. Kasatuya pong Abogado Juan BDBD face mask. Ano po? Number 1, Mr. Jam Ranido, congratulations. Mr. Ryan Orlanda, congratulations. Mr. Noe Umbao, congratulations po. Mr. Benji Contreras, congratulations. Mr. or Miss Bernadette, maybe. Aled. Ete Dared. Baliktad kaya ang sa iyang pangaran. Aled. Okay. So, thank you very much. Congratulations sa indo pong padawon sa pagsuporta. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbag Ko, Araachan. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Bilibili Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Si mga nanggarana po palan, digdi kan BDBD, Abogado Juan face masks. Mag-message na lang po sa muyang page, inbox o sa kuya pong personal account, messenger. So, digdi po kita ki Dr. Nat Ranin. Ano po ang parting words mo from Universidad de Santa Isabel? Liwat po, gusto ko magpasalamat sa oportunidad na pag-imbitar sa Muya, digdiyo sa Abogado Juan.
hapot mo simbag ko. Sa ngaran po kan sa muyang Universidad de Santa Isabel na si Sister Lourdes L. Alvis DC, siya po ang samuyang presidente. Pinapasalamatan mi po ang mga nagdarangog, asin ang nagdaralan. Siring man po si mga magurang na tiwala ulit sa mo ang sa inyong mga aki. Sa USI po, may inahapod kaming tagline, USI, USI. Gusto pong sabihan, you are safe in USI. Salamat po maray, Ma'am Nath Ranin. And of course, mayo na po kitang time ngunyan. Ano po? Buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagdalan po sa FB Live and nagdangog po sa Home Radio Naga 95.1. Digdi po sa programang ini, ngunyan na aldaw na hilinta po na igwang kadipisilan. Pero sabi nga ni kayan, ang mga Pilipino, ang mga Bicolano, resilient, kaya mag-adjust sa anuman na huma, anuman na challenges na inaatubang ta. Urog na po sa ladukan edukasyon. Kita po baga mga magurang, we only want the best for our children. Siriman po, ang satuyang mga matitibay na mga administrators kan private and public higher educational institutions, siriman po ang sa indang kamautan. Kaya salamat po sa indang kabos, magtarabangan po kita. Tadigdi po sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, Abogado Juan. Masurog sa tama, makontra sa sala. Taan tama-tama, ang sala, sala.